Namlosa makwezu eritweni ra Yesu Kriste. Incini xenjekaka loko wena munhu u pfumela Yesu? Ku endleka yini eka loyi yena a pfumelaka yena Yesu Kriste? A hi languteni makwezu swa ku ncini swi nga endleka eka vanhu lava vona va nga pfumela Yesu eka vutomi bya vona. Loko a dyondza Bibele kumana na Zakheo. Zakheo era n'wanuna loyi na talile timali na ni swilo swo tala. Kambe siku leri a nga tiva leswaku Yesu wa khaluta etikweni ra Jeriko, a swi kotile ku khwela ensinyeni. Yesu loko a n'wi ali Zakheo xika la n'wana nga kona. A va yena Yesu a byela Zakheo ku namuntlha ku pona ku nghenile emutini wa wena. Hi la loko munhu a pfumela Yesu, a pfumela ku pona ka vutomi byakhe. A pfumela nchuseko hikusa loko wena u nga na Yesu u hanya na u tsimbelelekile, kambe loko pfumela Yesu u na vutomi lebyintshwa. Vutomi lebyintshwa lebyi vutomi lebyi byi endlaka leswaku u tshama na u tsakile, u tshama na u nyuxile. Vamakwezu, i nkarhi leswaku hina hi tinyiketa ka Yesu hi mbilu ni ntiyiso. Yesu a talani ka mina hinkwenu mi karhaleke na mi rhula endzwalo. Intamu makwezu, i ncini leswaku swi nga hi sivela leswaku na hi kumana na Yesu. Yena Yesu wa tiva leswaku mun'wana ni mun'wana a ni swikarhato, a ni swilo swo tala eka vutomi byakhe, kambe yena Yesu ali yena tanani ka mina hinkwenu mi karhaleke. Loko ni makwerhu tiva leswaku namuntlha u ni xaniso, loko tiva leswaku ni swikarhato u nga ha xaniseki, tsutsuma a nkarhi u fikile wolo tinyikete ka Yesu. Hikusa Yesu a lava ku cinca vutomi byakho, hikusa Yesu a lava ku hanyisa, hikusa Yesu a lava ku ponisa. Zili rito ra Xikwembu eka João 3:16. Yehova a nyikile n'wanake Yesu Kriste leswaku mun'wana ni mun'wana loyi a pfumelaka eka yena a nga lovi kama a kuma vutomi lebyintshwa. Leswi Yehova a nyikela n'wanake Yesu Kriste ku laveka hi ku lava leswaku hina hi pfumela Yesu loyi. Yesu loyi na matimba, Yesu loyi na tintswalo, Yesu loyi na rirhandzu. A hi pfumeleni ka Yesu. Loko u rhandzile video lezi makwerhu, titsalisi la ku numba ku tsalisiwa ku subscribers, deketa kolani. Loko u rhandzile kwami ku lava nga beka ku show na kona deketa kolani. U mikisa leswaku video lezi wena swi zandzile vamakwerhu wan'wana na kona vatenjeni va ta kota eku byi vona. Hi kolani tsala kambe swa ku zandzile kuma uzanza nga hlonta xito swa ku masiku yan'wana ta tlhela ni hamba video wa fana lawa hi xilandi kumbe xana ni nga hamba. Nkola makwerhu na u khensa eritweni ra Yesu, tshama na u tshemba leswaku Yesu na wena u tinyiketa namuntlha hikusa Yesu wa hundza namuntlha, namuntlha, namuntlha. Yesu wa hundza namuntlha. Princípio Gospel Mos, Matimbe Júnior.